Urugamiriri wa itinga riri ria Njono mwena wa Gatanga riu no wambikite miario ya uiguano na kambuni imwe kuma bururi wa China. Marenda kwambiriria mubango wa guthondekaga macani ma Orthodox maria manyuagwo muno bururi-ini ucio wa China. Na twina mibango ingi mingi twinao hamwe but iguthiithiite okahora. Na on behalf ya muguri ni mukenu. Muikariri giti wa itinga riri arauga makoretwo magithia kilo milioni 3.5 na riu maratanya gukorwo makiendia gicunje kia 20% kia macani muthemba wa Orthodox kuri kambuni iyo. Na tukona uguo tungihota kwendia cai ucio China riu murimi no ateithike tondu $8 ungi compare na $3 riu murimi ni ukorwo handu hega. Wona ngirimiti ino yakinyanira riu itinga riri rikugathika mutambo wa guthondeka macani maya kuona riu arimi ni meguteithika na njira nene. Ni mato promise ni meguthie China na ni megukua sample ya macani maitu maria tuthondekaga na nimo maya ndinamo niguo matwarire andu aria makugura cai witu na makugura na $8. Muoroto munene wa kwenda kwandandura thoko ino ni gutigirira murimi ni agia mbeca nyingaingi muhuko. Nginya tuone kana ni tukuhota gukona mubango ucio wa matwenderie tu collaborate ka tunyitanire twake mutambo guku wa Orthodox na tucoke twendie cai witu China. Rona matinga maria marare already mena mitambo ya Orthodox bonus rates iria iratangathirwo ni ironeka ciina difference. Koguo Orthodox ni njira iria tukugera na tutire na choice ingi. Tondu turenda muguri akene, factory kene, systems iria mahuthagira cikene na murimi akene, kila mundu akene. Ngiribotera Inooro TV kuma Njono Gatanga kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kenothia.